उमा काश्यपसुपुत्र उत्पन्नः अन्यवीरनामधेयः सबरीना नामधेयः तस्य सर्वमनस्कामना परिपूर्णप्राप्तिपूर्वकं शीघ्रातिशीघ्रं मैत्रीकरणप्राप्त्यर्थं सुसम्पर्कस्थापनप्राप्तिपूर्वकं भगवती उग्रतारादिविचरणारविन्दे अर्पणमस्तु। सर्वशत्रुवशीकरणप्राप्त्यर्थं तस्य शत्रु सरुनुनामधेयः शत्रुस्य सर्वमङ्गलकामना तस्य सर्वनिष्ठकारकः सर्वविखंडित प्राप्तिपूर्वकं बकलामुखी वशीकरण प्राप्तिपूर्वकं तस्य अन्यवीरनामधेयः सबरीनामधेयः मैत्रीकरण प्राप्तिपूर्वकं उग्रतारद्विचरणारविन्दे अर्पणमस्तु। ओम हे गौरी शिवार्धंगी यथा तम शंकर प्रिय तथा तम कुरु कल्याणी कांतकांतं सुदुर्लभं ध्यायेत कोटिदिवाकरं ज्योतिनिभं बालेन्दुज्योतशेखरं रक्तंगी रसना सुरक्तवसना पूर्णेन्दुबिम्बाननं पासं करति महाकुशादि दधति देवी चतुर्भिजुतं नानाभूषणभूषितं भगवती तारा जगत्तारिणी मां आशीर्वाद प्राप्ति हला।